ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashapi ta ka Frank Motors. Ka Tata Safari ka SUV ka bapaw tam jong ka India minta kalami ha ka jinglong batmai ringkat bat khatsan teligi features baningkong e ha ka segment. La play ye ki booking but ya ki jing tip bakambnia one shaka Frank Motors lat ko ringi lani phone hau number hinyo not sausan ar not hinyo khanda hinyo lai. Ka Omni Winter Beach Festival haka khat ar bat khat la 3 January ar hajar ar pusau hadangar balat East Khasi Hills District. Ka Dorbar Shnong Khimusniang haka henriu tarik ukala lengkot ar hajar ar pusau kala sedang ya kejing lekmen Platinum Jubilee lani ka lengko dap nyop san Shisnem jong kejing ya lenti ban syakri ya ki pait ba nong Shnong naduk balaseng ya ka Shisnem khat kendai spa saupu kendai daki khan rengut ki riau rang ba jong ka Shnong. Ya gani ka Platinum Jubilee ka ba on lek men Baroh Shisnem lenter bat on penkut ha ka live way tarik unok pra arjar arpusau lawan ban play da Chief Forest Officer jong ka Giant Hills Autonomous District Council ubadai wahe Shnong barim jong ka Dorbar Shnong Khimusniang uma Frankie Welbla ha ka jingdon lang Presiden ka senjuk wahe Shnong Jowai uma jalan kupar rembai kum sembut kongsan. Ya ka jing yalang la penyai da ka kong Rini Beth Patlong bat uma elengdo ha ka jing don lang ki wahe Shnong na ki Shnong beper ka sor Jowai ki riu rang ba ka Shnong ki long kemi long kpa ki samla nalor ki wei de ki bala syakot sngoba. Shwa ka jing yalang la yo ka jing kerku duai na pastor nong plo bat la yo ka jing keren pediang na uma JM po ngap kumjo ka jing keren lengkot ya ka history jong ka Shnong na uma NK lamare ubadai ru chairman jong ka souvenir committee bat na wahe Shnong uma lamare. Kongsan ula pliru ya mau sa nam jong ka jing lek kemen ya ka Platinum Jubilee kat bau sembut kongsan ula play perda ya ka dur mascot ka badai ka dak jong ka jing rakhi nyu pusan Shisnem jong ka Shnong. Ya gani ka mascot lapan wandur da ka samla wan saka hingga. Lapan ipo ipeng ya ka jing lekmen Platinum Jubilee da ki jing rwai jing syat bala shimmenta da ki kena abat samla ka Shnong Khimusniang. Habakut ka jing yalang pastor kis imle ulapan kentang bat ot yau kek Jubilee. Haki haga adrik Januari khat kendes ba kende pau kende depsia Shnong depsia awu Shnong wa balang haga ni ka Shnong. Henry katukan Shisnem lani, em lang macam apa Shnong. Deji dengan Shisnem arjar pasu, kamu buat Shnong. Dah kajing ya kerek lang, dah kajing ya kerek citom, dah kajing em lang yang ki manpai kontrol yang ke Shnong. Ya percangi ya lai cekman, kamu man kamu tu ya tor ceprang, ya tali de lang tor ceprang, ya lai cekman. Rekat bagi jing ya luti gi bahek usian kini nang em lang ceru hi ni boy penman gai nga wo xiao komen hado kate wo so ai ka kan Shnong ne ba ha constitution yang ka Shnong ubon nong chong Shnong wanda khat sa Shisnem miu so ya ka wan ka pos ndrei kamera khanai pi nga ha atrik na January khat khandes ba khande ba khande hau ar ya so ke Shnong ke jing sini aku wapura hanga au ya luti ya ke Shnong rengkat ni ko he ko siat dan rei penman hagini giski ko onya ni hagini giski ko kat ni la perchau ki por ki kre yo wa kamaklam ko he mchuan tu wa kani ka kam kani wa ya ko he usian iyo sar ka wa wir la dapat i Caliang ikan karo yang ke Shnong. Yo sar jore ni teknologi. Mbende ku ye pai lang ye em lang chru ku he yo sian ku pelai Shnong pelai thau. Nado yo he Shnong dekat yang isi yang ke Shnong. Ki sen yang man bai sen karo yo sar depdu ye ji de. De tong pile e kam yang pi. Kun mo yang e. Wah i wa ji di wa em ki jing khle. Wo wi kre lang yo terong lang ye wani wa khya wa chan ha ki Shnong. Yeah.
Baik.